Dezinfeksiya. Ha? Dezinfeksiya bu. Evet. Kel qo'ling shay bo'l. Ha? Sana kerak mi dezinfeksiya? Да, конечно. Давай. Как канал называется? Ha? Канал как называется? Jane Pranks. Давай, olma. Ha? Давай, еще раз. Qo'ling shay. O. Ha, sen jo'nab shay. Не, нормально. Давай. Хватит всё. Давай. Давай. Ой, endi avurmaysınlar endi. Нормально. Prank. Su, taze su. Опа, астата. Jasda kaçarsın sireni. Prank. Al kamerası. Şöyle senaryo yazıp oynarma, niye yazasın senaryo? Ha? Kinoga. Kinoga? Qanday kino? Kim oynuyor sana? Avuldan kelgan mollar jaylı. Avuldan kelgan bolalar deydi. Ha, qalaga kelibdi. Aha. Bir qizlar, sonra mashina olib qarmay. Qalay bir seçmesi yeb qoldingmi? Ha, boshqa sit turamiz o'tirishdi. Ya, o lekin bir qaray shashaganda-cha. Sekin jaqda o'tib tegizbi qashaqda o'ylab, hozir o'tdi. Ya, o'tdimi? Bo'ldi. Jane Pranks.
Prank bu. O kamerası olsun dedi. Ne yaptırıp atır diye oyladın değil mi? Или koymadın kamerayı. Analiz oldu, ne kadar iyi, analiz yapmayın olsun. Anday, ne de dikla post çizme ne de. Ey, ne de? Bana, ha. Dezenfeksiya. Kolun jobası mı? Ha? Juvan kolun. Ha? Yok. Juvan yok mu? Galiba şarjörlüğü sendiriyor mu ayakta ya? Ya. Шутка это. Это пранк. Испугались? Korkutma mı? Sivas'ta böyle kaldın mı? Да. Пранк это пранк. Я так не понял. Он там местный пас. Руку помахай. Нормально все? Нормально. Давайте приятного.